Waimemeza, sinjani nje ngapha isimo mfowethu njani mxhalana kwabantu lokuthiwa yilokhuzane social distance lapha akho social distancing lapha amasiko onke lawo uthi ogcina ngci thina somzulu uphelele simzulu onkana mase ngayitshengisanga namhlanje okusho ukuthi ke siphinde siyitshengise abakhohlwe abanye abakwethu ngithaka Bengicela umholi wamaphoyisa siyazi ukuthi uphethe uRamaphosa kodwa thina njengozulu besingeke singalivulela ibutho namakhosi bezokhala ukugciniselo bengabe besasibona ingakho mina ngishilo ngathi amaphoyisa awakhiphe ibhama ayibeke phansi sibulalane ngoyiqupha ngoba uRamaphosa ngisho bekuthiwa uphume kuleli isango elincane bese kukhona thina esangweni sozulu 3 seconds ngoba mina ngu3 seconds mina futhi ayikho into engiyisabayo futhi isilo bengisihlonipha khona lapha ngazi ukuthi kungonjani kunabantu 1.4 kunabantu angafanele baphinde bengizikhuluma ngamasiko ukhathi into mfoka ngona ufunda eBhayibheli lapho webaba lokho nibalisa kathithe nithi ngabakwaZulu ngabakwaZulu ukuphi nje ngithi mina uphi utila lotila laba akangivani umdanso lapha umdanso kule weekend zayo yijonge njani elingayekaya winkabe njani ephumukala ngiphinga njani elingayekaya awuke siyajosha thina masinga